Sidang jamaah salat maghrib yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah syukur ki maraja nasabab pamase kue topa kamase maraja puleri pong Allah taala. Dek gaga papedale kami na maraja ilolong ngari lalana kesempatannya kecuali nikmat iman dan hidayah yang Allah tetapkan dalam hati kita semua. Ia betuwe ulangnya ulah saban ulang nangakui nabita maka da ulan nah pak maka da itu nabita syahrul rajab syahrullah ia ular raja ulan na po ang Allah Ta'ala syahrul syaban syahri kata Nabi ia ulas saban nasa nabita ulakku syahrul ramadan syahrul ummati ia ulan ramalang ulan na umatku. Jadi telu ulang ang kamapunay ulang raja pong Allah Ta'ala ulang Syaban nabita ulang Ramalang ulat tak naya ulangnya si tonray telu. Jadi maka itu pandrite besa rampe maka dia ko ulang raja tu istighfar ibaca ia ko ulang Syaban salawat ia makokoy salawat tapi gay tau sahakangi baca salawat ko manurut tau pandrite si cek na si sabuh lalan na siya soy tapi makanja ko tulip pagana 10 sabuh iya 10 sabuh salawat dalam sehari semalam maka da salawat Jibril na tabaca maka da sallallahu ala Muhammad iya makanja ko yulip pagana 10 sabuh carana ibaca 10-5 menit waktu yon rik baca yolona sampai peralue 10 to 5 menit waktu ipake imonrin sampai peralue insyaallah si sabbu ko 10-5 menit apa ya kota baca tu sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad 10-5 menit naganna si sabbu jadi ya kota baca ya 10-5 menit yolona sampai subuh ganna ni si sabbu tabaca tu imon rina sampai subuh si sabbu jadi ya kota si sabbu setiap sebelum dan sesudah sholat pas 10 sabbu nah iya roh tapi matu ko ramalangi kama cawe nih iya ko ramalangi mengaji ki iya tapi kayak ini mengaji apa iya roh tau pandrita najelaskan berdasarkan hadis na nabita maka dah ia tu syafaat na korangnya luar biasa. Iya, luar biasa ko korangnya tu malingi assalamakan. Pak mapamula ko lalaku buru tede ni calah. Ko korangnya malingi assalamakan. Oko suri monri di yaumil akhir itu luar biasa juga ko korangnya. Makanya maka itu pandrite dega gacau yase itu patulun na korangnya. Apa ia ko nabita maloli sumopi tamaranaka malay umat na. Berarti okoki neraka ijempu. Napa ya le syafaat. Tapi ya kok korangnya de memato nagis saite api neraka. Jadi yaitu ampai keistimewaanna makanja nareko tau saha kangi ko tulip patemma korangnya koramalangi namo cicem ni. Tau saha kangi tapi mandari itu ko bunga tamer ramalang poh magalak mengaji. Nah baca 2 gesok si sana 2 ngaso si di mani gesok sana 3 ngaso deh na bukai marepa nih jadi apa nanungan nang tu ko ibadah dek nama gampang maka kuye angka hadisa na nabita maka dele malabina nabita Muhammad sallallahu man fariha biduhuli ramadan faqad haramul jasadilan naran. Jadi nani gini tau mario merennu angkana dupaiwi ulan ramalang maka ia tu tahu lai harangan nyokopong Allah Ta'ala nagesa api neraka watakalena iya jadi angka 2 telu penjelasan ko iya namanya lo sampaikan kega ya satau mario Pak Madu-Padupat tu tahu Mario. Angka tahu Mario tamar ramalama matunu patasang.
Mapak betul. Itu Mario matona sangalena ro tapi mapak betul. Makanya itu pandrita ia sange Mario pada ko angkata mutta melo pole melo lobolata namalada ipuriorannu ya rotamu. Age pasadia ko malada ki Mario maranno ko tamu biasana. Nomor sidi tentu ipacingi boleh. Ada? Makanya matu ko melo itama ramalang makanya tu kota sesak ijo gordeta tatolai wisapreta yero deto suruh ki tolai kaderata deto iya jadi yero sapreye itolai wi pakaiannya makanya aku tomeli pakai baru aja nih ko memang lepat apa tomeli pakai baru terlambat ki. Ia makanja kometa maramalat tomali pakai baru. Ia naro ipake lo malepa. Yo poidi labap ya labap pi yang sana. Ia naro ipake matarawe. Yo poidi wanya lepar pinapa belo pi malepa teh napa lo mali waju pak memi pake malepa. Le iya ro pakenge makanja yeli komelo itama ramalang. Sekitar talungas somelo na tamar ramalang loni mak balanca pakaian. Jadi tania kami mati makna iya na pakaian melo upake lo mataraweh melo upake lo mas sempajang supaya dalam 1 bulan tapi iya ro pakaian nyona ta paresa-paresai iya ro di melo pake meli pakaian aja na di masalah. Asele porkas kamaha tanggal liang waju-waju masalah itu jadi usaha kangi maka ada betul-betul halal lah iya ko maka dai mak balu resapi mak balu kan kagabata mak balu resapi napa wadi to mali waju-waju tabalu ni jolo aja mo na mega namo si pasa mili pakaian termasuk iria setau Mario Marnu mulai ulan ramalang. Ya rona sapreta dewa kada aliki sapre baru kode tulai tato lai bawan ni sapreta angkat tu biasa makana de tu gaga tau kapa si dimi si pasa mi saprena ya ro biasa sapre baru ya nari pasu ni pake dalam bulan Ramadan termasuk itu orang gembira. Yang kedua mandi sunnah taubat makanya tu ya dia sunnah taubat ki. Maka dapat ku carane sengit dia sunat tobat. Dia biasa. Ia sengit dia sunat tobat mandi biasa. Ajenne ki jolo pasi kanja-kanja na tu koto melo ceme melo ki dio isunnakan itu mak jenne. Sunnah hukumnya berwudu. Setiap mau mandi, setiap melo ki dio aja tak ada dio junuk bawa teh. Napa suruh mak jenne de semua setiap waktu. Meki dio meki dio tangaban ni meki dio areweng ajenne ki jolo itu disunnahkan. Jadi ajenne ki pada kotomelo mas sempajang pura ni matu majenne taniakan ni untuk mandi sunnah taubat carana ya ko ibolo ya lelewe ya ko sementara disiram kita memohon kepada Allah supaya seluruh kesalahan dan dosa-dosa itu diikutkan gugur bersama dengan air. Ya, ya rakui boloi. Ya jana tu dio pada balebe le japuk bami mak balak mako de. Namo tu dio makan jatuh na reko to masih sikiri betul ngena. Iya roe ipake bolo ya lewe ini akan mancaji palaga dosa. Nah, itu kuncinya. Jadi kita siram itu sambil berdoa supaya segala dosa dan kesalahan yang biasa ipigau taleggai sia cura si bau wai diowe ayana riasa mandi sunnah taubat makomiro deto tu gaga beda na dioleange masabu matoki masampu matoki pada niat nami bawang si bawa pada saat menyiram tubuh riwat tu angkana ibolo watak kalewe ini akan mematu itu mengilau dong supaya Allah menggugurkan dosa-dosa. Sia curang si bawa dio
Nah, iya naruh. Ya saman di sunnah taubat. Makanya ko purai asam pajah sunnah taubat ki menjelang masuknya Ramadan. Sampai sunnah taubat ki. Ya jitilaw ko po ng Allah Ta'ala nalagama nang isinin na atas salang. Tapi ya ro anrewe para lutoki matika. Apa iya tu komandre andre harate makadai nabi talantuk balus salat wa dua arba'ina yauman mania. Patapulo sona patapulo wanina deni tarima pak dongeng. Nanya to na ko to manre andre hara yolona ramalat tu de galatu malapat tay de panitarima. Na jamu to gang itu jadi tabakan jaki ya ro. Kuncina ukirona. Jadi telu agagaw sampai kangi Nomor di ipaci-pacingi boleh. Nomor 2 to makanja ko to meli pakyang melo ipake. Tapi ako de gaga maka ya narota pake. Baju jutang kami mangeh. Pa ang kamoye to ka pasali sapat ta taun rolo tali de to panang kata pake mani. Malapak pite na pake. Ang kabudi iya narota pasu. Aja na tataro ko la marie. Apa iya tu ko mate ki bay ni monre mi tu pake. Masuli ka mahatalyangin. Napade to nang kata pake. Madarito lopi malapa na may pake. Nasampaja sunna man ya tu ala perengi. Iya ko lawi matarawe. Lawi masampaja paralu ko ramalang. Ya moro salisapat nakat dikang ito lina pake. Tola-tola ini wasange. Iya naro sampai sujadange makanja. Makanja to tu ko tatarge tatarge bani. Pai di makun rayo patongangi nasaba makalaliw arepana. Pa mapamula itu kasi masara papabuka tapi makoko aja megatonit modere. COD mani. Grep. Memang papabuka ko ba manirap pa masuro matalipo manibawa ngantara ka nga. Mega ni makoko budi ang kapawita maripa. Law ba manibuka ko warung padahal makanja tu ko baraka iko idi manasu. Liwat tu si salana baraka na. Ko idi manasu. Yaitu ampai yang kedua telu tu amalan na paguro nga guruta. Nomor dia ko toma bisa warra. Nasuro ki baca salawat si ba bismillah ke 20 sidi. Ko toma bisa warra. Tapi aja mau tala dia jamu tak ada bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ki ke 20 sidi si ba salawat ke 20 sidi. Namo salawat Jibril mi. Maka menurut penjelasan Nabi Sarotau Pandrita maka itu amalan wirid. Maka dia ko angka tahu Nabi say warra na baca yaitu malomo agak istilahnya dilembutkan hatinya orang yang memakan makanan itu. Jajitannya je bawang, namo je tutannya anak tak. Ya ini ko mapak botin katau mapak botin na ayo likilo manasu. Iya ko bisa warra ki. Tabaca ya roh. Supaya dilembutkan hatinya. Iya. Ya tu de nama tojo hati nana ko ya tu yamalkan. Ko to mak bisa warra. Bacangi bismillah si basalawa. Maka dia to pandita bita koro 20 sidi. Angka to maka dah namo 10 sidi mi. Kalau maka namo 10 sidi mi. Namo de nagan na 20 sidi. Namo 10 sidi mi. Maripannya ko 10 sidi di. Bismillahirrahmanirrahim. Ya di mengadu beras mengikuti arah tawab. Napa ku bisa warra. Pura yaro. Napa inasu. Itu ya. Ya miko madari malagay anana pa katoto nana madari malagay. Masih lasurang. Tulimelo si jaguru. Maka dai guru tak kong kanana tulime si jaguru tulime malagay masih lasurang. Ya ko ni jumai timpui syahada. Ya ko ni jumai timpui syahada. Kaya si timpu syahada itu malanan reko piringe si penne napa ibacang syahada. Asyhadu alla ilaha illallah ni timpurang anak napa yala si roci dia ni baca wa asyhadu anna muhammadar rasulullah napa itimpurang adina. Napa siala asyhadu alla ilaha illallah timpura siadina pa wa asyhadu anna muhammadar rasulullah
kemudian disuapkan kakaknya. Jadi pasigilingan mi makor na pilaw barakan. Insyaallah dia nalaga-lagay itu nana. Masih surang. Ah, ya mi koci dia nak ta aja nah. Pak Deto kan yo malagay. Iya. Iya. Pala ide gagana na malada pa. Iya. Kecuali yan na to ampay ang kato to pake to siya lebinengang. Kataw to lima lagay si balakay na mapangewa si babay nena. Ayan na to tasuro mamalkangi. Tasur timpu ilakay ta sahada ki idigi. Makanya Nabi itu disunnahkan itu. Desa mo tatimpu lakay tabo. Nah, pa aja nih. Maka macam mau tuh timpu. Padahal itu sebenarnya makanya Nabi itu biasa menyuapi Khadijah dan Khadijah itu biasa suapi Rasulullah. Itu sunnah itu, Pak. Mega kata sunnah, Pak. Makanya sitonganna barakatnya luar biasa itu. Mandi bersama dengan pasangan itu menguatkan kasih sayang. Jalan bergandengan tangan itu menggugurkan dosa. Iya. Biasa mo kisya katanya lima si babe neta ko jokay. De nama ko pa aja nih. Jadi waktu nakapa buat timparun to lima kajo. Iya. Iya. Jadi iya. Itu anunya, Pak. Bergandengan tangan itu menggugurkan dosa. Ya tuh si ko tau de na pura boti siya katanya lima tak tambah dosana. Itu. Jadi ini. Kemudian itu tadi makadaka tapas sadiai namoje tu andrewe makanya toh kemudian ia koman nasuki tausahakan inang kecek de labinna tausahakan ya ia koman nasuki ko ramalangi usahakan inang kalabinna cek de betongan angkawat dia lengi bali boleh maki buaki papa buka makanya kong kalabinna cek de tabawangi bali bolata. Iya rokong kaidi bali bola tak bawangi papa buka biasa gi aga jero sanggara gi es buah gi na bawangi aja tapalo bangi panena rewa tali saritoi usaka iya ko de gaga pe maka aja nah iya jadi tausaka ngiro nang kawading nabukato tawe apa iya ko angka andre tanandre tau mapuase na pakai buka lolongan apalan pada apalan itu tahu mapuasa. Itu gerehe. Lolongan apalan pada apalan tahu mapuasa, tapi dena kurang apalan tahu mapuasa. Lolongan hadiah pada gan apalan. Jadi aku makura-kurangi di apalan dosa apalan puasa tak. Engkana tambahan na. Pajak kama magalaki mak gosip. Deto gapa puasa kue magala magosip. Deto tu narusak puasa nate ko magosip kurang ya palan. Biasa kilo pasai taroki makada diskong. Makole batu. Pure masam paja subuh, monroi masigi ede nak de. Dega pacara mau mak gosip ide si ganrosu mak gosip latu ele berarti si jangi mak gosip bangkero memang dia tu lo si masam pajal rewa ilo bolana na juju seli dan juju sujadan lah malah lelepan ni ko bali bolana mak gosip tatongo ko iri batai tapi dia tu kago ko di cik dia ko ya bola, cik dia ko lego-lego, cik dia ko batai bacurita. Mak gosip dia ko maku itu de gaga, de pedadapi tangan sona capu apalan. Iya. Jadi ngasaba deni jami ngapalan na puasa tak suku makanya kong katau ipa buka. Pak iro tau ipa buka ero angka apalangi lolongan. Ah ya na tu nang katau Pak deto kasih na sukula ada apalan na puasana to na megalada tapi apalan na puasana ero tau na pabuka nasabari na suku nah ero pahalana tapi pahalanya tanya syariat aja tersalah paham makro menyama ko maki itu pe ustaz saja bana ya wa puasa mapabuka bawan dena ko tanya syariat puasa
pahala puasa mi. Yan na to. Biasa ga ko ramalangyo ko masigi tama jadwal angka buka puasa. Biasa sa dingero ko ramalangyo kataw itap puasa na makada untuk malam kedua yanu. Biasa makoro di ang kataw masalah na itu Pak Bu. Kataw masalah na itu magay cicam ni mapabuka selama ramalan. Pada sa ternyata waktu na ya. Ternyata giliraku. Iya ro angkai itap puasan na supaya aja na lo bawat tuwe. Iya ro itap puwe dia satta pada makana waji. Tapi iya ro de ini itap puasa tak bawa matoki. Aja na sisam ni. Maja de mina cocok ko de perenungi. Tapi sitongan na ko tau mapahang. Ai de gagama ko tu makana yanu si baja de. Apa de na tapuin ang kamana pole? Ya kung katalo mangumraw ko makka ko ramalangi. Ay de kamana ko tu tatala de gagay tapuasan na kadayano si bapa pabuka de. Nah makito namigatoje tulo masigi ede na puasa. Tapi syukurun itu kalau ni manre baraka mudah-mudahan masam panjang. Apa ya tu ko ramalangi maro masigi maro. Iya. Jadi tahu usahakan ya, ini penting saya sampaikan. Aja nama kada angkapi asat tanah paki pampabuka de. Iro itapui asanna memang majami ko de gagama corona sabak de renungi. Misalnya makada malam pertama ini, makada mapabuka pertama. Ia tu ko asat tapatataja na ibaca. De na tu tapabuka latu capana. Padahal matan relada tu apalanna. Jadi ako pura ni tapuasat ta. Namo ta 10 manibet patabawah kay wairinu bawa ki wairinu lo masigi tataroy cuma kami pasangangi Pak Megato tu tahu makorowi to koramalangi tidak ditahu itu koma matarawi sinrakana late ko matarawi rua oh iya dega male 20 iya Iyaro arwae biasa tu kopure matarawe 2 rakan malau wairinu ninungi biasa kimi taka baka biasa ko matarawe te nadapi pura ni matarawe 4 rakan wah mak bagi wai na paninung aja tinung nareko matangan palawangan na sampajang isi basampajang sikiri dengan sikir apa itu Thomas sampajangnya mapalla alelena. Karena itu membakar jin dalam tubuh. Ia ko minungi kapoleng itu pemang. Makanya ia ko detinung supaya jin itu terbakar nanti keringat kita akan keluar. Ina tu nak kada nabita baraka lopo na punay itu tau mas sampajangin na turungi pusa. Yo pwede ko to mas pasampajan na turungi pusa imangi sasay. Parang kamako ibang itan matur pusa ini. Padahal baraka lopo na itu. Karena keringat yang keluar itu sebenarnya adalah keluarnya termasuk jin itu yang terbakar. Makanya tuh kotopura masih kiri aja tuh minum. Kotopura masih kiri kecuali tuh pura masalawa inungi. Yaitu ampa ya ko masalawa itu we ubuka pas tutuk na we mak barasanji teh na mahalul kiam ibuka ipat tutuk na. Irwe pas selesai masalawa inungi nasabak baraka itu. Tapi ya ko pura ki masih kiri, pura ki masampaja aja jolok tinu. Pasangi mapalla lelewe, macakke pimatu papena dinge napaki minum supaya jin dalam tubuh itu terbakar. Nah, tabahan nih. Mega apa tu tahu ko pura masampaja apalagi male 20. Wah. Iya na pura assalamualaikum. Nah lah si air galase dah na isosi. Angkatau tu lasan na nasa gorotero. Makadena katau to liminu palawangan na sampajangi dia tu nule perang itemena. Ndak bisa menahan air kencingnya. Iya. Jadi itu saya wasiatkan. Kadang-kadang aku tomadak ka ustaz, iya ko dia tu le perang. Inun ni. Dek to na harang.
Tapi maka deto pandrita ahli sikire ia si kanjak na koto pura masikiri paja mi mapalla alewe napaki minum. Tapi ya koto pura masalawa pasti sumpungi wai rinunge. Misalnya selesai masalawa langsung minum karena itu berkah. Itu penjelasan saya dapat dari salah satu kitab yang saya baca dari penjelasan Imam Nawawi ad-Dimashqi, penulis kitab hadis arba'in. Jadi itu penting sampaikan. Kemudian makkadai engkau naro pakutana na maktama makkadah agai pigau koto mapuasa na dena to marat jilat dak belah. Biasa apalagi kan cuaca biasa mapalah sitongan na ya tu puasa tepat memang tu ya wangi. Ia nama kanja mo tepat nate namo to mato getto magala to mapuasa. Itu. Iya. Tapi iya kotanya tepat ai napai tate 10 gimpe nih. Jadi tapi angka papak gurun napat tareka saya biasa ajarkan. Maka daya kotoman resubu. Ini ya kotoman resubu Pak Bu. Tominu jolok. Aja na to langsung manre. Malaki jowe kemudian kita minum. Namo talutak gomi. Yang penting minum ya jolok. Pura pi minum. Napa malaki nanre. Iro nanrewe aja tataripakan reang. Ko papasan na tau pandai tapat tareka aja ni taripakan reang. Ijepu bangi iro nanrewe nanre biasa. Kemudian kita cium. Imawi napa yemma iro baunna. Ya naro nakada ipandrei nyawah. Iro nasa tau pandai tero. Ipandrei nyawah. Imawi napa yemma. Napa bismillah napa yanre kasarana. Pura yero ala siki jepu siki aja moni cedek mo angkadan remate ke kutina tiala napa itahan napa sae deto sini mau itahan napa sae napa yanre napa yemma angka tau pandrita mapak gurongi maka setiap ditelan itu dibaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ko yemma angka todena na pakai. Jadi setiap yemma iro ibaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Iro nak pamulangi imau yolo napa yemma iro bauna nanrewe napa yanre kasarana. Yang kedua deni mau ia langsung yanre tapi itahangin apa sae. Yana tu nak kalepanre lahirangi. Kemudian yang ketiga dimakan biasa. Pura piero napa ki malah pakan reang. Tapi makanya tau pandrita namoy itu nak talut timpu nak to ni. Mau pakai mau puasa. Dia mau maliwasat tuh. Iya. Tapi dia ni rulai di komarat jingi jamangnya kapa di. Tapi ya komatareka na pakai ya tuh. Iya. Yana tuh ampai tau pandrita ko tau pandrita na jagai andrena itu timpu mi ko mandre. Tapi dia rulai di. Dia pani rulai romolah. Aja nana ya pakai. Ya biasa ini pitu pirimo pakapan. Itu. Kemudian angka pas syarat keduanya mesti matam baki. Aja nagana bali timpu ipaganjil. Lapahan ni masuk. Aja nagana bali. Aja mo tareke ni maka na cikdi. Dua aja mo. Andre mo ki. Mepi masomatu alaki werinung kemudian minum sedikit napaki saji nandre cek dek tabagi telui yaro terakhir napat andre tapi ya kanjana kalau kita bisa anukan pak angkat tu sikiri napak gurongang tau pandite tapi jarang orang pakai matangangi manre itu napak curi sikiri. Tapi aku ya rona ya bana rota pakai makada. Komanu makada mini maso. Alaki wece de tinungin apa?
malaki nan receh dan apa bagi telu. Capaknya itu ndak usah dihitung. Kemudian kopura ki manre, meki manre be panre moki jo bepa, manre moki. Tapi air terakhir, wae pacapurannya inung menentukan itu. Kaya yasang, iya ko minungi, ipatamay wae ko sumpange, ko terakhirna, de na to gaga wae rinungi monrina, de to nagaga andre, ipatamo ko sumpange, iya tu wae ko sumpange, berubah itu dalam jangka 3 detik berubah. Iya ko yomang iya tu wae mapalla macakke, to lima ko tu, berubah itu, panas dingin, hangat itu. Tapi ya ko yamma ina ya rumah palai mahangat yamma masih ya kitu madakah. Tapi ya ko ya tu ko macakke ina yamma matanrat tu macakke tama lolalang. Tapi tanya wa esa ya ko esa mana sama cakke wa biasa. Ya ko yomang itu wa berubah itu dingin panas dingin. Iya ko ya narona tatuje tu macakke na ya tu tamma macakke tu lolalang. Aja na tapolai wa imonrina. Insyaallah deta madakka ya tu latu arewek. Deta rakong. Nah, deto tamadodo nyawa. Nasama purai pandron nak nyawa. Deto na to malamma ko to pura buka. Patalun rumah tu papuasa. Nah, saya deto jo maliwasam madodo nyawa mak. Itu makanya guru tadi na pandre, deni mau yon na anrewe na pemandre. Enggak to tau maka deto ya magalamo mapuasa tapi aku pura kak buka dulu merigagay. De ulaya na pura nabuka de makalil matana ni sa di papinadiko. Ayo po ko to mega mananre tu mandari mako. Pa angka to tau mapuasa balas dendam. De to nga sananre kosoy tapi de nagandro su ya na mere sinamba si. Apa ya tu puasa telu tu tahapan na. Nomor sit di detoksifikasi. Yang kedua rejuvenasi, kemudian yang ketiga stabilisasi. Teluh, ya kumaka de detox berarti palega racun. Itu sampai kuma puasa ki 1 sampai 10 mapai bebek kilo. Kada tu makalele pa pinadingi. Magay nasa sinin na yero racun ng kilala watak kalewe, itu na konsumsi darah. Nasa ka yero andre itu sampai ko to mapuasa aja na megala day andre ko to manre subuh si bato buka. Supaya iro daraero capu i andrewe ye ko capu andrewe lawi mala iro racungo kulala watakalewe iya naro nalaga makanya tu ko mapuasa te 1 sampai 10 madarila datu mapai bebek kelona agak pahit itu karena racun dalam tubuh dilepas pada kong kasalang ko bolata atau pipa si taun na lariwe angka tulumu mak dake ko bandrena. Iya na rolumu emelo ilagga pada mati watak kalewe oko tu tabin na sarape ang karacung ya sangi lama iya tu lama iya na romelo na lagga darah kode gaga andre jadi itu ampai komeki makanja madising apuasa ki jadi carana te kome madisi tu mapuasa na sabak iya ro racung kilala watak kale lagga padamu itu to melo iyo operasi lai suruh tu mapuasa gitu. Dan kata melo operasi makanya operasi ko baje kada puasa ko. Itu malang kata melo operasi suruh aja nandre karena itu ada pengaruhnya. Pada itu ko toma puasa. Jadi ya tu toma puasa pak tahu na pacingi alena. Ya na riasang detoksifikasi. No tu timbangannya. Mapamulai si dilatu 10 tu puasa no ni timbangannya angka 2 kilo si tengah. Yan ang kapapuasa denen no timbangan na salah-salagi mati na mapuasa itu. Makabala miya tu. Iya. Jadi iya ko nadapi 10 si dilatu 20 maka deto pandrise stabilisasi. Jadi ya rosarap buntue malisa ni pemang si sambun ni. Apa angka tu sarap tatutu magay nasaba natutu ilama. Ina tu ampai to macomo madari den ule pasidapi nyawana. Iya. Den lancar peredaran. Iya. Aja mo tersinggung ini to macomo ya. Iya, jadi makiro. Tapi detona tu nama lada no timbangan nate ko tu. Tapi iya kota terakhir 20 sampai 30
menrek pema tu timbangan nalewe. Karena tubuh itu sudah beradaptasi. Dek tona nama rat gitu tema puasa. Manyamatoni tu dena tu namega andre. Apa iya tu di salangnya tau matapai nasa nabita. Ususnya itu tertutup. Cik di mi ipandre. Yaitu ampai tak cek de mi andre na to maso. Tapi iya tu kapere nasa nabita. Pitu ususna na pandre manang. Gitu. Iya. Pitu. Jadi iya na tu ampai. Koto mandre ko. Iya ko asolepar aja. Ya asolepar. Ya ko salaparang in madari tu cede mi andre na to maso na to. Biasa gi makwa. Maka dawe na napa je cidi burasa wandre maso na. Memang kalau orang sering puasa begitu, tak cede mi andre na maso na sabat tatutu ya rususe. Cidi menita buka. Ya mi opo ini to laigan rusu tak buka manap temang. Onro to na magalak mandre. Ya aja tahera kong katau maka lama gi nang katau. Tapi itu timpu minandre na masuk. Karena memang begitu. Tatutu ya rongka ususnya tatutu. Itu kan ada 7 itu. Nah maka itu. Jadi tapi aja mau kong katau manre maka dah kapere. Ya manre kapere. Istilahnya makannya orang kafir kata Nabi itu membedakan. Makanya kita itu diminta berpuasa. Nah, tapi aja tak puasa leyoloh. Pangkat tu biasa makor mak dupa puasa. Dia pernah puasa tena puasa. Wah diharamkan itu. Puasa 1 hari sebelum puasa. Angkat tu biasa. Iya miko meki mak geremanu dia na marigaga. Biasa ke makomu patako pasetangan. Kota mai puasa mak geremanu di alhamdulillah. Termasuk itu orang yang bersyukur masuknya Ramadan. Orang yang bergembira. Itu nadupai dengan menyembeli ayam. Iya. Ya lalu kong kasapitan na meki magere sapi. Dia na marigaga. Iya rongkai balena. Bale tala. Iya na rona wasang. Sahakangi. Mapabuka ki. Kemudian. Itu pernah tamu waktu Tama nih. 3 siaga na tamu. Ya, 35. Oh ya dia tahu Pak. Ini penting juga saya sampaikan. Maka dasito ngena iro ulan ramalang Pak Bu, malam Lailatul Qadar madarina lalu teh kan. Meka Pak Guru ki aja na talau mode talau masigi mak doja. Mode talau masigi mak doja. Komeki lolongan Lailatul Qadar. Saya akan kasih tahu. Jadi Pak Mega tuh tahu, tuh liam itu tanda-tandana na lalu. Tanda-tandana Lailatul Qadar. Nah saya ko elei ko mubai matan nasoe. Dena mapallah. Menre macahaya. Dega aga pelana. Dega gunana tisangiro. Apa ya ko menre iya matan nasoe dena mapallah nakalaki onak wani Lailatul Qadar berarti laba nih. Agak guna nanti sekolah apa nih? Kak dia tuh mestinya itu sebelumnya. Kayak kau makan laki, woi mu bak mata nasi, woi dia nama pelak, woi berarti nak ruannya Lailatul Qadar, kalaba nih. Agak mau pigau nak laba nih. Itu kan makiro. Maka dia itu penderita berdasarkan hadis ini. Pak Mega tahu lalu maka dah taruh nak lo itikaf. Ia tia sange itikaf Pak Bu. Ko itikaf sempurna. Dia nawat ditorewak lo boleh. Mapamulai 10 terakhir. Tolong masih Dia nawat ditorewak lo boleh. Wak dimuki masuk boleh masih lo mimak jenek. Pergi buang hajat. Rewak sigi pema lo masih Ko meki rewak lo boleh. Rewak mi lo tak dui baineta mas mandre subuh. Nah perewak pema lo masih Dan tidak boleh berhubungan dengan pasangan. Kalau orang itikaf. Nih. Yo puidi nato rewa hama tindro sih. Pani pasinangka. Makanya walengi cara yang paling gampang. Untuk dapat Lailatul Qadar. Peko carana. Lauki mas sempajangis sabere jama. Oko masigi eko ramalangi. Jadi mapamulai si di ramalang.
lauki mas sampajangis sabere jama napa mas sampaja sunna patan rakangi monrina isah. Dua jadi as sampajangis saki bere jama oko masigi napa alai sampatan raka sampaja sunna imonrina isah. Apa angka desa na tu? Nigi tahu mas sampajangis sabere jama oko masigi pada ko mas sampajang isi puluhan ni riolona pong Allah Ta'ala. Nigi tahu mas sampaja sunna patan rakangi monrina isai pada ko mas sampajang patan rakang pada malam Lailatul Qadar. Tapahan nih. Ya jolo dua mega tu tahu ko ramalangi mas sampajang isa patan rakang napa dena sampaja sunna isai monrina isai. Napa mata jat taraweh. Maka dia tahu pandrita pak deke ngiko pahala. De mulai pasisele betuangan na ya sei apalan na sampaja sunna isai patan rakangi monrine isai ne sampaja taraweh. Apa iya ro sampaja sunna patan rakangi monrine isai maka dia nabita pada ko mas sampaja ko patan rakang pada malam Lailatul Qadar. Berarti pada tu 10 rakaat nilainya tu patan rakangnya. Angka gak tahu pasetanga mulai mas sampaja sunna 400.000 rakaat. 20 rakaat lagi mau diisi. Apalagi kepada tu sabu. Naiya na tu sampaja sunna patan rakangi monrine isai makin nabita pada ko mas sampaja ko patan rakang pada malam Lailatul Qadar. Yang kedua, ini nih. As sampaja subuh ki bere jama oko masigi Apa makanya nabita siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid sama kalau dia bangun satu malam penuh beribadah di hadapan Allah. Kayalan itu sampaja ngissa bere jama pada kuto mas sampaja si polowan nih. Yalai patan rakangi monrine se sampaja sunnah pada kuto mas sampaja patan rakang pada malam Lailatul Qadar. Napa mas sampaja subuh ki bere jama pada kuto mas sampaja si weni bujur. Mana sanita lolonga. Ya mana ro tamalkan. Tapan nanu ngak bani. Iya ko yang pati tulay. Iya ko de tadapi ilaw masigi mas sampaja mangaribi na sama marep paki pa angkam itu to makoto pa. Ya to no podangin panitia ajak na langsung iya ko ramalangi iya ro sampaja mangaribi de to na marigaga ipalupa cede watuna. Alengi waktu koro 10 menit. Purana batawe. Napaki kama. Apa mega to tu pak bako ramalangi. Napai 3 menit purana balasu kama. Ang kamu pisanggara. Ako tibun na tayo na may nalo masampajang. Ito pahangi tatoro ichede iro. Pudame manioko aja na idi tala ukuran ngaleta maka daya ko ya panti pura nak minu pura nak manre sanggara selesai ni de angka tahu pak de nakalagi ko de nanre yolo ya na buka na saya de ukalai ko buka ka kutanya andre ya ko beppa mi de ukalangi talengi kesempatan tahu manre cinampa aja na idi male ukuran ngaleta maka daya ko ya makwami cocok di ko cadi di mume masampanya nama kay ga tahu me macio. Jadi alengi waktu, ya tu waktu na mangribi sijang. Jadi ya ro 10 menit, alengi ro 10 menit. Ko pure pam mangribi, alengi waktu 10 menit. Jadi pas tama waktu bani pura ki bang tapat tajang 10 menit. Nabuka tau ya ro buka ko bolana angka to kesempatan kesibukan apa lo masigi iya. Tahu sakang apa ini tu nonroi Pak Bange apa kata tu Pak Bakor ramalangi la ilaha illallah tempat TV terjaga Allah akbar syadallah aga mana lalu ko iya apalagi ko anu nabukate aga sana dadara angka mau pikalukunna apa Allahu akbar tega dapai macam-macam lilana batal tu sampajata kong ka ko sumpatan apa temak
Ini mana sabatal? Apa batal isampajana te komandrai? Jadi kita pakanya ki cedero. Iya ko pura ki bang, angka towi ta macca pak, angka masigi macca. Kaya sa macca radio na pa bang. Ko pas tama buka asan pakai radio. Iya kok kato pakai kok. Iya serine, napas naponi kok na, tapi dia na bang. Natajang igangka pitu atau 10 menit napak bang. Tapi ako pure balanso ni kama. Makiro. Tapi ya makanja tero. Tanya ko bami meto. Nacuri radio napabangi jo radio latu iban na radio matajang ni bukan itaw pura ya romatu napai bang. Idi mani kaya tatoro. Si bawa yang kedua sampajang isay. Deto tu naman igaga ipalupa cede waktu na. Aja na pas isay tapa masa pa yang isa ni de. Makanya ko makadade mereka di pak bang yang makada pas isa bangi jolo. Tapi kasih waktu sampai 15 menit baru ikamat. Atau 10 menit 15 menit lah. Napakama nasabaya ro tay kasih makun raye melo elo masigi ero arepang Pak Pura ni mapabuka maga-maga aja takada ni gasuro ide nalo masigi buka ede nakwa ya ko masyarakat itu ya toro de nama diala dasar alebe jolo tau sakang supaya nalai te baraka na ramalang kalau kasih masigi mak bere jama na mega na lolongang apalan itu saya kira itu yang penting saya wasiatkan ya angkat kato maga ko mayo keri ko ramalang iya makie tanyayo kerbang makandang mak game mayoker dena rusak ipuasa tapi itu perbuatan yang melalaikan perbuatan sia-sia iya ko malalaikangi betungan na anu dega gunana iya ko nahalangi ki untuk masih kiri nahalangi ki untuk beribadah rogi ki itu itu tidak membatalkan puasa iya miko botoi rogi toi itu aja jadi tetap puasanya tidak batal dena batal na kurangi mi baraka na puasa tabahan nih na kurangi mi baraka na puasa pada mi ko mapuasa te nak bele dena batal puasana makuramnya palanna apa ia tu pabatali puasa termasuk mega to biasa jamai biasa kita giri do cilita bulu manu biasa itu ndak boleh membatalkan puasa itu justel tusuk telinga angkat tu gabuse aja kalau puasa kalau Syafi'i itu batal mau puasa tahu ndak boleh itu tapi kalau mai mi cucu ko mata ido cile ni pakwa dia nama digaga iya mi ko lai giri bulu malu itu jangan itu ndak boleh itu Syafi'i itu membatalkan puasa itu kemudian berhubungan di siang hari aja lalo angka kamat coba-coba iya kongkap pigau itu batali puasana nape suruh matolah tapi arone mi makun reye dek to iya arone mi ti suruh matola anna pulona asone suruh tolai iya tapahan ibu arone we makun reye dek to deso tane gurutta makara deje ronade le kong Allah taala manang kana pada mi mapigau manang karone mi lai huku deni huku makun reye makale gurutta dena tama bangkungnya ko wanuan ko dena lempu bangkungnya tabahan nih tanya wanuan na bangkungnya salah kak matan na bangkungnya pak malempu itu makanya lene suruh mapuasa 2 pulang tabahan ya aja lalu kita coba-coba kemudian iya kota lupa manre subuh wedding yang penting makanya matuk kota meramalang anya memang ni siulang makan sahur 1 bulan tanyakan memang nih
Wakatai manre subuh karena puang Allah Ta'ala untuk puasa ramalan selama 1 bulan penuh. Iya kota lupa ini manre subuh selama ni apa pura memang ni mania. Makiro. Jadi itu makan sahur sunnah, tanya wajib. Tapi aku puasa wajib, makan jak ku ini akan memang sebelumnya 1 bulan penuh. Maka dapat ko di kostas dena to sampak manre. Masalawa ni tak ko masigi dena marigaga ko masalawa mo pi wadi mo pi minum ya mi ko bangi dena rawat ding apa hani ya ko imsaki dena mariga minungi wadi to manre ko imsaki tapi ya ko bangi te dena wading apa iya tu imsak dia ko kampot ta 10 pi mennek melona tama subuh na imsak ang kamo pawattu ko tu jadi aku matangangi manre na imsak aja mo ta papisawi tapi atika ki na sa bace dia mani wattu iya miko bangi tenang kako sumpat tataluani apa iya tamma iya tu batali tabahan ya maki tu jadi aja tak ada ko imsak ni wala ba ni ustaz de ya ko imsak masih boleh makan karena belum subuh kehati-hatian nih iya lalu tu ya Pak Bu iya pawanre subuh ko imsaki pas imsak baru saya sahur tapi saya sahur itu cuma pakai kurma. Jadi ako pura nak mak buka, malah nak karoma telu, upatamo ko si kaca, napa tutup uremme. Mo sahur pak matu na yarwanre, napa winu wena. Itu bisa menyembuhkan 40 penyakit. Disebut air rendaman kurma. Ya ko pura siki matu minum yaro, ko pura ki sahur yaro, tala si telu batu, taremme buka pasiki matu napa yaro tabukang. Itu paling bagus. Iremme karomana, iremme, taluk batu mo, taremme, tapi ya kom angkat tahu marame karoma taluk batu, nulem manre na puraya tu kuat betul makan itu. Apa ia tu karoma itu iremme 1 biji kurma itu kalau direndam itu setara dengan 3 atau 4 kurma rasanya kalau dimakan. Pak burato apa tuh? Ya kong kata madari nakan na penyakit mah tasuroi. Minum air rendaman kurma sekaligus makan kurmanya. Kurma ajwa. Aliking katu kurma nabi. Itu telu itu. Mana mabolongnya. Ya roh. Kemudian. Angka ini karena sudah masuk waktu. Biasa engkau tahu. Ketika berhubungan suami istri di malam hari. Orang malangi. Namelo manre subuh. Tidak usah mandi dulu. Ajak na tadiyo jolo. Apa de tu na batalkan i puasa. Tanya tu pengaruh puasa dalam keadaan junub. De. Pak Mega tu to maka da pure berhubungan. Nasa itu melo jolo camena pemandre de andre bani jolo. Maka da peko ni kota mai subuh. De na marigaga. Namo tama subuh dalam keadaan junub tidak masalah. De na marigaga. Iya mi ampai itu dio apa meloki masam pejas subuh. Tapahani. Iya mi ko subuh inapa ki berhubungan salah-salangi. De dalam misalnya malamnya kita berhubungan. De pato pura camme toloman re subuh de na marigaga. Ajene bani na paloman re subuh. Pura ki matu man re subuh namo tama pi subuh me pi subuh napa ki dio de na marigaga. Karena dalam keadaan junub sampai subuh itu tidak masalah. Iya miko tama ni subuh na paki melo berhubungan apa salah. Tabahan ya. Pak Mega tuto kasi dia na pahangero. Iya. Yo poko pahangi ki mana sani. Tapi penutup. Angka ko kita ni Imamul Ghazali. Maka dari Imamul Ghazali orang yang berhubungan pada saat berbuka puasa. Tahu? Tabahan ni masuku. Pas tama waktu buka puasa, ambil air minum, kemudian minum, batalkan puasa. Kemudian setelah itu berhubungan dengan pasangan. Ketika ada anaknya dari situ, kata Imamul Ghazali, itu bisa menjadi seorang ulama. Maka dia tahu pandrita ya komeko.